Dobrodošli na kanal Sat i stil. Mnoge interesuje. Gdje su Titovi satovi? Većina se nalazi u muzejima, ali neki se vode kao nestali. Skupocjeni sat Broza ukraden je pre nekoliko godina iz Muzeja Jugoslavije u vreme dok je trajala izložba satova iz Titove kolekcije. Taj sat se pojavio na redovnoj aukciji u Hong Kongu i koja je zaustavljena, a sat vraćen u muzej po zahtevu srpskih vlasti. Reč je o luksuznom Patek Philippe modelu koji bi se još nekim ukradenim predmetima iz kolekcije dostigao cifru od €500.000. Tada su ukradeni i drugi satovi koji su činili zbirku satova od onih najstarijih sa potpisima velikih majstora s kraja 17. i početka 18. veka. Preko raznovrsnih kaminskih, zidnih, džepnih, stonih i ručnih satova. Ovi satovi oslikavaju deo autentičnog ambijenta u kom je živeo predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Jedan sat iz te kolekcije je posjedovao i Milan Bandić, a poklonio mu ga i Ćiro Blažević. Reč je o džepnom zlatnom satu prestižne švajcarske marke Schaffhausen s poklopcem i zlatnim lancem iz 1900. godine, koji je te godine osvojio čak 5 svjetskih nagrada. Blažević je izjavio da je taj sat kupio od Titovog ličnog čuvara. Tito je imao i sat s kojim je išao u lov i ribolov. Poklonio mu ga je tadašnji finski predsjednik. Imao je po svijetu i zlatnu narukvicu. Tito ga je često nosio i puno puta se slikao s tim satom. Danas se nalazi u Beogradskom muzeju. Još jedan sat Patek Philippe koji je Tito lično kupio za 2000 maraka, prodat je na aukciji u Švajcarskoj za 3 miliona franaka, prema tvrdnji njegovog unuka Joške Broza. Pokušali su da ga povrate, ali bezuspešno. Također je potvrdio da se jedan sat nalazio kod njega. Tito je skinuo sa svoje ruke i poklonio mu kad je video da je on izgubio svoj 1971. godine. Inače poklon Richarda Nixona i vredeo je oko 20.000 maraka. Kako su nestajale Titove stvari? Pa osim direktnom krađom iz muzeja i depoa bivale su kradene i tajno. Osnov priče je da komunistički vođa ne može da ima imovinu, a samim tim ni da ostavi nasljeđe. Trebalo je da se predstavi da su bili bez ičega, a to je onda služilo kao pokriće za pljačku svega. Puške, sablje, nakit, umetničke slike, ordenje nestajali su bez traga. Pokradene Brozove stvari su najčešće odlazile van granica Srbije i u stranim zemljama prodavane su na crno. Pokojna Jovanka Broz je izjavila advokatu da je nakon Titove smrti nekoliko komisija prolazilo kroz kuću u kojoj je stanovala i svaki put je posle njihove posete ostajalo sve manje i manje stvari. Na kraju nije ostalo ništa. Reč je o darovima koje je Broz dobijao kao državnik, pa su i evidentirani kao društveno dobro, a tako su i završile. Iz društva ih je uzimao koje je mogao. Za još zanimljivih videa zapratite i lajkujte Sat i stil.